namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, and of course I'll continue the Mata Boy Sevenza. Though this time around very ngata ke ngulinka yeah na both given muimere very or spokesperson Shahagiazola. Even previous of course mkamshonele I have a fucking so even this time around that wafaka video ile ngopfu ngokushikoto ku react obviously because ile ngopfu it ifaksa as it is mito akundleka because TV dihlangana and stuff. Let's go. Mara vanhu mina lexi nga ta va byela xona Boy Sevenza we munhu wa kahle leswi i nga swona ka TikTok wa swona so nga ya different wa phela loko munhu wa ku vona leswi delerisaka xiswona a nge ku twele viswano so straight na mara ku twele viswano la matimba mani loko a nghena huma xavexave swi bya yena swa titayela mali laha va hindza nghena movheni a famba wa vona munhu loyi a vonaka ka picture ne xivulile xa boss letitsongo xi ku hi yellow hi boys xivuli boss letitsongo xi ku hi Boy Sevenza lovo rhomba so mi va lava tshembi va tlanga mina mi swi vonile va mina ni munhu wo phungela ni swi vonile va no swilo leswi a ni swi endla ka TikTok a ni ti byela no ti create-ela vito mara mi kuma ku ni fika ni touch hi ndlela yin'wana nghene hi xitepe xa wrong xa wrong xi wrong lexi nga nghenisa swona phela loko ndzi nga wu chavi munhu vanhu ku huma vanhu vo tala huma vanhu vo tala vavisa vanhu vo tala hina loko hi yime Boy Sevenza la nga chavi munhu swi komba ku na manga nchavi se ni ku hanta ni kuma Boy Sevenza tame se swi ni byela ku halo nghena ku ya ni ku vona na ni ta laha phamisana na le kona mara vanhu lava nga tshama vhila mami va mara phema disa vanhu va tina ni yini bena va ku laya tikhamera ta hina ti tirhisiwa na a ti fika a ti fiki laha phekini bevo fika va tlhave bebi kokwani va ku tlhova iza lava bale tin'wana loko ni ku phava vanhu ku va ku loko siku lera wena kokwani wa chuwachuwa loko ni ku cheka movheni ta yale ni ku a yi ri koho bosi a yi ri kona bosi a yi ri koho kwala loko va ku chika ni nge phindi phela kokwani loko yi ku chika na swi ta kokwani na yo tshama yi kokhini ma loko yi ku chika laya ni ku hayi loko mina na swikandana ni nge swi koti dama na mahoho moya wa byela moya wa byela ni byeli gagashi hi ri ka live ni ku gagashi lako la ku suka swilo ni ku huma gagashi a nga tshembi a ku teka 3 minutes ni tse gagashi ni ku gagashi hayi la ku na problem a ku va ku lava maphorisa wena ni ku hey ni ku la na swi twa ku la ku na problem loko ni ya movheni la ta thikithi ni ku va ku thikithi ri yo tshama xitulwini mara a ni fanele nghena ro kwe a restaurant loya ni fiki xotiwa hi xisa xin'wana xisa lexiya loko no xi tlangela ni na xi tiva lexiya ni nge xi riva xisa lexiya na xi tiva xi ta lexia kokwa xi xi around la Soweto hi xo xi nga fika xi ni xota laha mall ende mall leyi a va yi tirhisi ngopfu Mall of the South a va yi tirhisi ngopfu mall liya se loko ni fika laha ni ta n'wi hlangana na yena phela na mali ma nga fika ma ni khutuza nkarhi luwa na mativa loko no divola njani na tiva dya mara lama mazulu na maXhosa na inana na mapiti a va ri mix va iza lava van'wana lava va tina tigana zileriya madamaja varisa ana mistake
hayi mara be go ni veke maka re valeni go khotse de yone e endla di heta maka so no maka wena ntwari nale office ifikile ifikile be ifikile le call center la call center ifikile maka wena ngajuzisa ko sala swo evitaniwa mihlangano phasa va ri ku yona yi fikisiwile mhaka wena mara hayi ku biwa egane swi la lahlekane nala mistake ekowani mara loko mfundhisi yi ri right ane mhaka ya wena yi fikile so kuma ku yi fika kuma ka no ku zone there boys and girls yo fika yi no ku zone there amukunda kubheka nhloko manje kumlamuta munhu okohambula ahambula mani a swi vona vana wena swi fana na xinyimfana xa xi nga lahleka va loko ya hi bibele ku xinyimfana xa xi lahlekile phela hi ku ya ntiyiso hi ku givela hi ku ya ntiyiso hambe proper a yi nga na problem na mina ni twa swa mina hayi mara ni nge vuyeli la no swi kuma ku swo bosevenza mani ta ku hembela ta va ni khomeli mara ni nge vuyeli la loko wo za hi zonda hi mi swi komba ku ndle xikulu wava a nzondi mina munhu a ni ku hembeli hambo vutsana vanhu loko wo za hi nitwa mani mani a ku n'wi lavi swi komba ku ni ndle a swi vulavuli o zama ku loko mzali nga ku lavi a nga ta tshama a ni tshama a ni tshami na hoso loko ku ri ka ni nga wu twisisi ni to ku byela switiripitsani vanhu a ni tshoni ya wena kusiya mfamba loko i nghena ni huma ni famba ku ntandza swin'wana se wena u kuma ku a ni swi vona ku a wo bayiseka wa n'wi munhu wa ku bayiseka wa ku nyika second chance ya komba ndlela va ya swilo swa xinghezi swo leswi ndlisiwa leswi phela munhu wa n'wana munhu wa makatla ma ka social media na makatla ma yena u vona wo ta ngalo wa bayiza mara wa swi vona matele ma wena vanhu vo tsaka wo tsaka yini wa swi swo fana sweswo yona second chance wa yi deserve ni nge phindi le a ka ha ri na problem loko loko se phinda loko ya thembisa se ra chuwa fambe ya petsela vanhu hala fone le phuni 17 navo moya ku be kwihi phela munhu lise ni laka thembisa se ra chava fambe thembisa hayi sweswi koni nga switwi vanhu va ka hina xikwembu xa tirha hi xikwembu ni yo tshama na milakalaka na muti vula ku endla swi fanele hina swilo ayi una jealous loyi ni yo tshama na muti xikwembu xi kahle yi tani boysense i nga ku na swilo leswa swa ku loko hi ri ku hanyeni i nga kuma ku hi vanhu lava hi tshamaka na vona a va ka advice swona so loko i rhuketela va ri ngwena vanduzisi tate boti sweswi va ku i ngwena hayi mara heyi hlangana na khombo na mina hey boysense na mani yo pfula ni straight a leswaku na vanhu lava ni va dyohelaka vanduzisi a ta se a ni tshama ni sukela munhu wa twisisa or ni nge tshama hambi no va ni holove ni nga holova na wehe xinyameni mara vana va kwate loko hi fika layitini vana va kwate over vanhu vana va kwate ngopfu vanhu va vona n'hweti leyi a ti phinangu a ti phinangu phela va hi zala va loko phela va hi zala va swi hi kambirhi loko a va lava ku duvula ministrate va hi zala va nga lava
ava duvula a va la ku ni hijacker a va nga lavi movha va za lava lava mina ku ni ku nyame va za lava mina ku ni ku nyame phela na xikwembu boy 7 xi ta komba ku hey boy 7 ndlela ya n'wananga xi ni kombi khale ku ndlela leyi i nga ku yi tekeni ka vanhu va endla sweswo hi book event mara vanhu a mi ni byeli mara lava va nga ni tlhave mavhilwa va mali va vhilwa ya mi yi ta tsaka mara boy 7 ndza va tiva va kala va vutisa vanhu va ka gaza ku la ka tshama vhilwa hi mali a va lava ku byela book event a mi ni byeli mali la ka tshama vhilwa hi mali la ka tshama vhilwa la ni tshama ta approach ya south la tshama kona matama ni hlongorisile a va swi tivi ni tinjhani vona mina loko a ni ri n'wana a ta va komba laha hi tshama kona ku tiva mehe nti a na ha tshami kona na loko i ri na buchara laha buchara ri nga laha koneni a ni yi delele wa ha ri na buchara laha mi tiva switori so manje wa hi na buchara laha koneni mara ni byele la nga tshama byi nghenile dyave mani va hi sihle laha mavhilwa yo tlhava a ti jikajika swa simple mehe lexi ni ku nyikaku xona me ni tiva na laha hi tshama kona or i lani sweswi or a ni famba movha ni ya cheka track vona i laha me ni rhanga ni ya fika a ni ya tshami kona me project ni ya cheka track se loko hi suka laha ni ya cheka track kasi liya yi nga laha henhla laha loko hi nga global loko n'wina ma ni lavisisa na ta vutisa n'wina ka hlekata hayi eskim vanhu lava faki xilo laha movheni a swi kona swileswi lava vanhu lava mi faka no mi fanele ya cheka a swi kona lava ka gaza pastor yi vuli pastor yani ku famba cheka movha va yi va faka track yi ngo track leya xikhamerani laya movheni ya mina u nge byeli ndhawu leyi ni fambaka yo u va u ri kuwe u va u ri kwihi u nge byeli a swi kona sweswo swi dangerous ngopfu sweswo loko no pfuka ni fili mntuku swi dangerous ngopfu sweswo no ni xavisa for sale movha ni xavisa movha hi vanhu va ka gaza laha a nga na mali ni kombeka ni foyine ta ku byela mali muni tinambara ti ri 078 92 11 091 ni xavisa movha ni xavisa movha a yi se famba na 300 movha liya ni xavisa movha hayi a swi nomali sweswo okay swigevenga leswi va na sayiti rin'wana ra vona va yiza lava a hi va fundhisi ntsena mixo ni munhu wo miyela hi ndlela nga n'wi tshembi munhu wo miyela hi ndlela nga n'wi tshembi munhu wo miyela hi ndlela ya n'wi tshembi u nga twengi vanhu va ku rivaleli va na ku dlava mana ni tshama na swibamu mi ni tshama na yesu ni tshama na yesu a ni tshama na yibamu loko wo za u tshama na yibamu mayindi ya wena yi vhe huma ka vukhongeri hayi a ni tshama na sweswo hayi mara lava va na track laha movheni ya mina a swi kona movha na yi xavisa vanhu va ka mali ya leyi mi nga tata na yo yi right movha na yi xavisa na yi lavo na yi xavisa movha
swigevenga hayi tipipe hayi phela babayidla loko va ta hi beme liyani liya matihlo lama makulu va swi twa ni a va ndzi dzoma ta ni khoma va ta hi GTI va fika xi chayisa xi kuma simu simbi ya mayini tsutsuma hi 3 mara va n'wina laya swi nga endla mi ri na inani laya mi ri na track se wa ni lumbeta a hi swona no la se wa ni lumbeta a hi swona okay hi lexi wa xiwa lexi loko ri a ni ku bela kwa a ni ku khwayela kwa ma swi vona mi nga ni vita a nga holovi hi nga holovi hi nga holovi na yi xavisa movha vana va hina ni kombela mi na mali kwa kusuhani mi ni nyika mali loko mi ni robini mali ya kona yi fanele yi tlharamukanyana va ya rona yi fanele yi japa mali ya kona no mina lexi ndzi twisaka ku sevenza loko ku ri na swin'wana loko xaviseni ka bm vana va hina okay xavisa okay rhurha la tshama kole hambi mo nyika inala va nga rhurhi hey captain se ri la ku xavisa bm ya hayi na yi xavisa captain a swi nge pfuni nchumu ni famba hi xilo lexi vanhu va nga faka track ni nga yi tivi hi le kwihi mi nge ni byeli ndhawu leyi ni fambaka ka yona n'wina mi nge ni byeli ndhawu leyi ni fambaka ka yona a swi kivangi ebotwana ni tsutsumile ka police station mi vhumba njhani ku nyika ka police station mi vhumba njhani napunde ku va ni nga endla video ni ku le kwihi ka police station mi vhumbi njhani mhaka leyi va n'wina hayi moni yenga ana afisisi wejika kwakhe wejika kwakhe seshashile kumbe Mosaka captain. Captain Mosaka. No, etanga tala mshadza. Shigwaba shtaye. Yes. Shigachila izashipa izakhatsaleje. Welo. Ela kushavisa movha miyimana yona. No, captain na shavisa movha ana receive. No, ana receive. Mamba itas na iba mara ana receive. Oh, look, he team Mirir va wi, mo vai shavisi. Once this. No, mo vai na right. Ka tlhayisa ka check up. Munhu a ye check up chini na la bzeti phone. Yeah, we saw check up mo. Why is it so mara? Oh, mi fa the track. Vai shavisi mo vai check up. Ya ga check up mo. Ah, bom que vem na shavisa mo. Na shavisa mo na shavisa. Yi fambi ai se fika ka 300 mo vale ya kilometer la. Eh, mara ya famba, iza kona sasa gavela. Isso galenga. Ya tsutsuma. Phela liya movha loko yi xavisa. Va va ene munhu androbe munhu fane a nyika 200,000 loko androbe. Mara wa fambile. Va bele xa service na. A yi zangi xi va na ndhuma a famba hi leya G-string a yi va na ndhuma a famba hi Hi many group. zangi xi va na ndhuma mara leyiwani yo siya xigavelo Vale, ai zangi treta lei tretile. Ai zangi. Ah, na ifambisa mi. yiri DJ 75 LB GB
Mara movha xavzinho. Xava na movha, tá ali vale. Porque ele vai. Nzambe na nsimbi ya mayini. Boys family. Xavava na mãe. Oh, eu não sei sorry. Ei, mara. Ni lava 200k straight. Mulava na 200 unfoining. Masa Mila de bia. fambi. Na cash. Tá falando round. Kesi kumbo. Nzambe na nsimbi ya mayini. Sabe que eu trago mais pa. Loi. Loi. Ali wataka kuvalwa liwa mali. Ah, marana wangisevi. Basi livyo, lilawa ya mina nyama, ile mali ai. Ai marana. Atizama ngema bisa, ama modlama la. Nikombe unifonela 07892. Ai, ni famba nayo. Só 70 lá. Ah, ele vai para azul. Ai, a lavan que dava lá, vai dar. Ele chama por isso. Ele chama por isso. O mulher vai se querer mara agora vai. Malam. Asquara, me chama aí. O mulher chama sabe não sei não pode saber. Oh! Consegui toda. Ai, mo vale ko xavisa vaga, traga tinga la ani sti utai. Ala no za ai na xavisa mo vale xavisa. Ko va rivati tsene. Tsene. So dos. Va do xela traga lá. Ah, mo mi hoje traga, mo ntseni. Ari famba kona. Oh, sipole. Asilo que famba no kona. Mi fone na trima, mi. Ya pula fone lo ni fica Pitori, come lo fica Tevisa, come lo fica a Cambridge. Ndi ndawu ta mina. Ai ai. Mana kombenza mina na kubo. Ai ai ai. Oh. Neo tsama na boki vene la inanila. Ehlangani la ka Manslevi. Ka Manslevi. Ah, lexi mi la xona n'wina. Lexi. Mani. Ala ku yengiwa mina. Hayi. Ai ai. Ngelo. Kuye nike phende so banzeke. Akababone mkondo bana. Chauke mkondo makababona. Sema na msukela kuthumi. Bayelo fokamla mina thaba so. Danke. Ah, ne boki vena phinde. So maona me poisa so mina ta tita ujabu so la ka maseli no. No, ah, so kudata jamara ngeheti. Mina itoza thothi bathe bari bafundisi batomta ito. Sorry, pastor.
movha le ku xaviseni movha ni kombela tooth clipper ntsena 200 rand munhu loko wo nyika na 200 rand movha yi se famba 300 movha munhu loko wo nyika 200 movha yi na track hi ta vulavula kwalaho a wu nge yi reverse ti ta vuya na yi xavisa movha ni ya toilet hayi swakudya leswiwa a ndzi famba va dya swakwe va dweka mani xavisini musi va n'wina malume miri malume mpfukina hi mina ni paki kwani a wa problem malume Myself. okay Myself. hey hi liya mlakalaka ya xavisa hi wala bokiseni a yi lava ku fana mohle Nós estamos fazendo esses poucos, mano. na xifambisa xipoko ni kwala ni kwala Beta mesmo tá no na xifambisa xipoko a gente chegou a tragar o na xifambisa xipoko loko ntafa hi laha botomkosi hi dye botomkosi mi ni lava mali 200,000 we nga na mali xava movha ya boy 7 Kia Picanto. You can get